Il-Prim Ministru tar-Renju Unit Theresa May qed tagħmel tentattiv ieħor biex issalva l-ftehim tagħha għall-Brexit meta d-deputati fil-Parlament Westminster qegħdin iħejju għal vot ieħor li se jsir tard matul il-lejl. Theresa May fil-bidu tal-ġimgħa ssieħbet f'taħdidiet dwar il-Brexit mal-President tal-Kummissjoni Ewropea Jean-Claude Juncker u man-negozjatur ewlieni tal-Unjoni Ewropea Michel Barnier fejn huma qablu dwar dokumenti li jonqoshom l-appoġġ mid-deputati f'Londra. Fil-waqt li l-kwistjoni tal-frontiera Irlandiża wara Brexit tibqa' issue ewlenija, l-aħħar taħdidiet ta' May fil-Parlament Ewropew irriżultaw f'abbozz dwar il-ftehim mal-Brexit li jorbot legalment lil partijiet kollha u li r-Renju Unit se jkun jista' juża bħala punt formali ta' disgwit mal-Unjoni Ewropea f'każ li Brussell jipprova jżomm lill-Brittaniċi marbutin indefinitivament mal-miżura magħrufa bħala backstop. Ħafna deputati jibżaw li l-backstop iżżomm lir-Renju Unit f'unjoni doganali mal-Unjoni Ewropea anke wara l-Brexit, b'Theresa May qed tinsisti li n-numru ta' dokumenti ġodda li qablet dwarhom ma' Juncker jindirizzaw propju din l-issue. Fil-waqt li May ħeġġet lid-deputati biex jappoġġjaw dan il-ftehim, isostniet li jkun aħjar li huma jaqblu mal-format mibdul milli jissugraw sitwazzjoni fejn ma ssirx il-Brexit. Madankollu grupp ta' deputati li jridu li r-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea fi żmien stipulat, jiġifieri fid-29 ta' Marzu li ġej, qed jidhru diġà li ma jridux jafu dwar il-ftehim mal-Unjoni fil-forma preżenti. Dan huwa wkoll minnu fil-każ tad-deputati tal-Partit Irlandiż DUP li hu alleat politiku ta' Theresa May.